गुरमा हालेर एकछिन जान्छ है। सिटी मन्दिर अघि जिमा भन्ने
का का अब ठोक्नुहोस् के सामने का छिगो पुरस्कार वितरण हो दियो पुरस्कार दियोला पछ जको ख इन्ड अनुशासन एशियन होपटी अटकवेसी अपला इबी थन सुन टक तो बौद्ध शिक्षक गया ज्ञान का आयो छौ चाहिँ प्रमाण पत्र या कडर पत्र ढानो तो चाहिँ थन चिसा प्रदान या टेको जुल का अटकवेसी नापा एन्ड्रिक्य महर्जन सिद्धिपुर सामान्य प्रसन्न का फर्स्टमा हामीले आफर क्या लिया छ क्या लियो यहाँ अनै बाबु ल आशा उठे फोटो लिनुपर्छ है ल राम्रोसँग फोटो लिनुपर्छ ल फोटो लियो ल साधु 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 ल ज्ञानी भयो है ल अनर्जीबाट थन चाहिँ एड्रिक सिंह महर्जन सिद्धिपुर सामान्य आरोह यो नाम चाहिँ आरोह भने ल त्यहाँ हेर क्या हेर बाबु कथन चाहिँ शैलेश महर्जन सिद्धिपुर सामान्य शान्त ल ठक्क लियो का साधु 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 एलेक्स सिंह महर्जन ठसी सामेर प्रफुल्ल ल प्रफुल्ल बाबु सुरुमा रोएको अहिले त ज्ञानी छ ल साधु 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 ल सन्देश महर्जन सिद्धिपुर सामेर आकाश ल साधु 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 सम्यक ताम्राकार लगन खेल कुशल सामान्य कुशल ल ल साधु 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 निभा सिंह सुवाल तौखेल चोटीका ल ऋषिनीहरूको पालो आयो है ल उता हेर्ने ल साधु 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 सिमरन महर्जन ऋषिनी सिमाना सिमरन महर्जन ऋषिनी सिमाना ल क्यामेरा कभर छोरा ल सिमरन नानो ल लिने है एकछिन बस्ने ल साधु 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 युनिसा नापित सिद्धिपुर ऋषिनी आकृति ल युनिसा युनिसा भाइ ल ल तेरिया श्रेष्ठ टिकाठली आमछो युनिसा होला ल युनिसा होला युनिसा अनि तेरिया पनि होला ल युनिसा ल ज्ञानी ल ल साधु 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 अनाउँछु तेरिया श्रेष्ठ अनाउनिभा लुनिभा महर्जन तौखेल लुनिभा महर्जन तौखेल त्यसपछि समृद्धि महर्जन सिद्धिपुर समृद्धि महर्जन सिद्धिपुर ल साधु 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 काव्या महर्जन ल सानो नानी तस क्या ज्ञानम गो टीचर भाषण के ज्ञानम गो दीपिका मास्के भीमसेन ठाम दीपिका मास्के हम चाहिँ का ल नानो ल ल ल हाम्रो ज्ञान का साधु साधु दीपिका मास्के भीमसेन ठाम है त्यसपछि नेलिसा नेमकोल सिद्धिपुर नेलिसा नेमकोल सिद्धिपुर दीपिका श्रेष्ठ सिद्धिपुर सामनेरी दीक्षा दीपिका श्रेष्ठ अंशु श्रेष्ठ लुबु अंशु श्रेष्ठ लुबु
साधु साधु होइन ल साधुका ढ्याबलका छिउ बाजे पनि छ कसको साधु पुण्य बिहारमा र अर्को खुसी महर्जन ठैब खुसी महर्जन ठैब ल खुसी आऊ ल खुसी ल अर्को सबिना मास्के भीमसेन थाम साधु साधु सबिना मास्के लुमन्ती महर्जन सिद्धिपुर ल अब बियन्सा महर्जन चाङ्गाथली अनि ठोजको आफू पुरस्कार ठोजकै बिउ भने पुरस्कार ठोजको बिउ या का सार देवी जाउँ का आछि मस्तेदा चाहिँ थन छिसं लगे विभिन्न जाजले चाहिँ इन्दा पुरस्कार छौ साप्रेना जो लास्ट या भएको जुन अथवा फ्रुटको बिउ ग नि देवसोमा चिजहरु साइन्दा प्रेरणा का अब चाहिँ ल बाबाहरु नानाहरु सुन्ने ल सामने पिनुको पागे ठो चाहिँ छिको अनुशासन हुने सामने सबभन्दा अनुशासन हुने सामने चाहिँ सन्देश महर्जन सामने आदास का वो चाहिँ अनुशासन त भने हो सिकै गाह्रो अनलिपा चाहिँ मिसबी मध्ये झिरिसिनी मध्ये डकैबेसी अनुशासन तुम ढगा लगे सामान्यरी समृद्धि का ज्ञान मजगव मिसबी मस्त मध्ये डकैबेसी ज्ञान मव समृद्धि अनुशासने सामान्यरी समाधि जितो परिधि विचार ख अनलिपा झिगो ठो सर सफाई ढगा लगे तो सर सफाई या न्याम बिजबी मस्त मध्ये सर सफाई ना तो न्यागा तले ठय सर सफाई यो होला वो सर सफाई छि सामने पे मध्ये चाहिँ एन्ड्रिक्य महर्जन सर सफाईले पहिला लाम बनेको एन्ड्रिक्य सिके सर सफाई ध्या हो या ढुडा छौए भेटै पाउनु हो या अनि निसबी मध्ये लगे तो चाहिँ झि निवासिङ सुवाल तौखेल म चाहिँ सर सफाई बाला हो पति चाहिँ लाडा भट्टे होइन ला भरि चाहिँ स्याट्टा हो ला आठो सर सफाइले जुल अनलिपा झिगो ठो आँखा चोको डुगाइन् त आँखा चोको मध्ये लगे तस्कै बालका आँखा चोको थन चाहिँ लुमन्ती महर्जन सिद्धिपुर सामनेरी श्रद्धा गाउँ चाहिँ भुजरा आँखा बाँध्नु चाहिँ होला मजा चाहिँ हल्का होला आँखा बाँधा होगा अनलिपा चिसो लगे कास्ता आठवीं तो टक्को मध्ये लगे झिसन चाहिँ ठो आर्ट ढगा चित्रकला झिसन छोको ठो चित्रकला चाहिँ झिसन सोमेस्त बियाका सोम मध्ये ढगबेसी थन चाहिँ शैलेश महर्जन सामनेर शान्त शैलेश महर्जन सामनेर शान्त गा चित्र चेसो क्या अरे मिसबी मस्त न हो मिसबी मध्ये लगे नेलिसा नेमकुल सिद्धिपुर आर्ट का वो चाहिँ छमजुल अनि मिसबी मस्त निमट हो आर्ट बाला भी अनलिपा ल आउ नेलिसा नेमकुल अनलिपा मियोम थोए चाहिँ खुसी महर्जन थैबे चोम झि खुसी महर्जन हुन आर्ट चाहिँ यास सामनेरे आस्था गा नाट्या देउडुगा इमु नाय छुट्टै देउगा का ल ओली उडा अनलिपा दक्कै बेसी मस्त मध्ये ग्रुप है ज्ञान रुपडगा यस्ता दुम सम्म जतो काव्य महर्जन चीर गजले जस्तो लागे
ज्ञानी जुलरका ढेउले ज्ञानी चिया पुरस्कार काट्नु हो ठिकै ज्ञान टुका जिम्मेसका हाल्छियो भने हालमासको हाल्यो ठिकै ढाउमा जिप भन्छ बनी नेमास हो नसा झोल हालेर यो दान एउटा झुटा बिउ खल्नु पऱ्यो अझै आउनु का यो साधुवाद का ठाउँ झिसम पुरस्कार मेरा जो ठुलिया जको ख यो हजुर 이게 다시 밖에 잘라지. 영아. Flowers and you get fire.